Kakek saya kawinnya sama jin. Kakek lu kawin sama jin? Iya, nikah sama jin kakek saya. Kakek lu beneran? Demi Berarti lu pernah lihat jin dong? Gue pernah lihat jin. Demi Allah demi Rasul. Baru-baru ini gue pernah lihat jin. Setan kuntilanak gue pernah lihat. Gue sering lihat. Tanya aja orang kampung gue, kakek gue nikah sama jin, istrinya ada guru ngajinya jin lagi. Oe Firdaus, vati siduvara karavi di Jakarta re, ta pramai dulamu. Vara pudoro retolo di karavim ke menesi mai dula daripada tala re makalai hampa makalai hela re. Maalu mo ngaha maju na internet ke Firdaus na ngaha ore si do maringu. Lain ang gomini maringu Firdaus, cuma gomi re patulata do maringu pau, de mapatulata sre mga haringu rani. Kira-kira Firdaus kakek hitam ni kalabojin de anan de na punek pahu na. Nenek jako bade ni sabuan na pahu manusia na pahu au. Ya, tidak ada alasan orang Bima bukan keturunan sultan. Semua keturunan sultan. Tetapi kalau nasab saya dihilangkan sebagai cicit kandung Sultan Ismail Muhammad, saya mohon maaf. Saya akan tetap berjuang. Ne angi anak presiden labo dombojo ngaku besia ponakana nikah ketua MK labo ari presiden ngaku ku ketua MK ka orina bahas do pangeran Diponegoro ngaku wali besia keluarga di Ponegoro ka akin war ngaku wali sultan ke sumpu kaina re nikah mbe labo bote ngaku besia keluarga walin ambin pedre dahu adeku. Firdaus anae momorintiri rosara morisanyo re eder ke bunga melati veki si anak sultan penggomye. Dan program saya sebagai panglima juga, panglima kesultanan. Dikit-dikit, oh ini sultan itu ya, itu akan kami tegur dan mungkin nanti akan kami proses hukum. Termasuk Sultan Andara, ya, Sultan Andara ya. Bung Raffi ya kan. Do sabonto balangi sabonto badana ke tivara dan lapor bala Firdaus di polisi sancihu narin sa toiga lapor polisi ngangos toiga lapor polisi tiba dena negara ke vara kain ke karena hasil mafaka lain hasil lapor pa de tiwara malai dambe toi podal Firdaus dambe ngangos toi sama toin ka lapor di dom tua tiwara malai ede poda. Akibat wara masalah ake ke au mengaral Firdaus sa wancu kumaja na. Bai na uwi ka bai wali pengaral Firdaus ma ake pai janwak mataho ake na waku susah wa ke sato irau pancara na la Firdaus makalai dohore nanggahi lalapat tiwaram lail Firdaus sara oi de kacowa pun nahu wati singgahin ede do. Firdaus anae nami ku matere di susah gomi mengupas susah. Cihir pangaku Firdaus baraho bado bukti re maricu kandawi de iyo macei ku wardo imbi kone mabukti besar jana profesor nahari kai netizen bojore macek au si konem tay bukti rau lai jana aung wa kai ku keni bang Firdaus ba itar lengal habe bola kadabe masang wa ke bamadare setiap wontu ita di beranda Facebook do ka tiwaram dahari netizen de aun sa kumbinggahina sa tahun ita ke bang Firdaus cihiran dadi kai pengecara dukun tap rendak di kem do melucu warasa lucum ita damad dake. Sebagai pengacaranya para dukun, jujur jawab tanya saya. Iya. Pernah pakai jasa dukun nggak? Nggak pernah. Kenapa? Ya kami dari kesultanan kan saya cucunya sultan mas. Saya cucu kandungnya sultan. Kalau dari kami kan di kesultanan nggak percaya gitu-gituan mas. Saya terakhir, mas percaya dukun nggak? Saya percaya dukun. Sangat percaya. Iya, karena ada 12 klasifikasi dukun, semuanya saya percaya karena ada di KBBI. Negara aja percaya. Mas tidak pernah memakai jasa dukun? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya, dukun santet saya nggak pernah, dukun pelet saya pernah, dukun pelet saya pernah, tapi saya dibohongin. Ente kadang-kadang ente, tar dulu, ini beda nih. Manusia nalu ulos saromo seelin ti tahun diimbi kone sahiwa bongi buneng kahila Imam Al-Ghazali kan nih
Do na coba si tintau ko na harga diri, tintau na coing hari eli na re. Nahuraus ke daangis labo manusia mabune model Firdaus ake na ne di roi kununture siam paling loa ti cau nang gahib do sampula. Siam paling loa pokona gahe guru guntoin tabe pun rumpa angi kem lo do model mandedere sa ese na nuntun de siare tintau ni ilmu.